Dobar dan svima, dobrodošli na tribinu Druga perspektiva osobe sa invaliditetom u filmu. Ideja ove tribine je nastala dugi niz godina dok traje ovaj festival, a to je zato što na ovaj festival dolazi jako puno filmova koje osobe sa invaliditetom prikazuju na neki način na koji današnji gost i mi iz festivala smatramo da nije adekvatan. Zato smo želeli da ovu temu malo produbimo i da govorimo o tome koji su stereotipi osobama sa invaliditetom u filmovima, i kako bi jedan film trebao zaista da izgleda. Ja bih samo prvo za početak kratko predstavila naše goste. Sa nama je Tatjana Stojšin-Petković, koja je članica žirija već dugi niz godina. Pored nje je Siniša Tucić, koji je selektor ovogodišnjeg festivala. Zatim Milesa Milinković, koja je direktorka festivala i teoretičarka invalidnosti, koja se na teoretskom nivou bavi stereotipima u filmovima o osobama sa invaliditetom. I Zoran Cvetković, član žirija, on je inače režiser. Pre nego što vam dam reč, ja bih predstavila jednu anketu koju su pravili naši volonteri, jako vredno. Oni su u svojoj okolini radili anketu na temu kako ljudi, znači najobičniji ljudi, misle da su osobe sa invaliditetom predstavljene u filmovima. Pa ja bih vam samo pročitala neke onako karakteristične odgovore, pa bih zamolila onda naše goste da nam prokomentarišu ili neko iz publike. Pa recimo jedan odgovor. Nisu česti filmovi o osobama sa invaliditetom, ali ono što sam ja videla ih je prikazalo uglavnom u pozitivnom smislu, ni u jednoj negativnoj konotaciji, kaže jedna osoba. Druga kaže, osobe sa invaliditetom u filmu su uglavnom pozitivno prikazane, ne kao jadni, već naprotiv, kao da uprkos tome što im je nešto uskraćeno, razvijaju druge veštine. I u toku filma su uvek lekcija onima koji sebe smatraju normalnim i superiornim. Zatim sledeći odgovor, jedan od stereotipnih tretmana jeste prikazivanje osobe sa invaliditetom kao aktere koji nose moralnu poruku. Recimo, ako ne ceniš to što imaš, svoje zdravlje, noge i slično, desit će ti se isto što i meni. Mislim da je to pogrešno i da je bitnije prikazati stvari iz njihove perspektive. Sledeći odgovor. Da, to jeste njihova svakodnevica i živeti sa invaliditetom jeste strašno, ali mislim da je upravo sažaljenje ono što ljudima sa invaliditetom ne treba u filmovima. Zatim, generalno mislim da filmovi koji govore o osobama sa invaliditetom najčešće prokazuju ih kao heroje. Meni je to u redu, ja ih tako i doživljavam. Ako moj drug koji je slep ne propušta nijedan čas plesa, ako mu nije teško da pleše, kako onda mene nije sramota da kažem da me mrzi? U mojim očima on je heroj baš zato što je svojevoljno odlučio da pleše, da radi ono što voli, da ga ne sputava to što ne može da vidi. Za njega to jeste napor, ali napor koji mu, kako i sam kaže, prija. Ja bih voljela možda od Tatjane da krenemo, pošto ste vi psihološkinja, kako bi vi prokomentarisali ovako javno mnjenje, neko naše mini istraživanje koje smo mi radili u susret ovom festivalu? Pa, interesantno je da su ljudi svi rekli da postoje filmovi, jer ja imam utisak da kada bi onako malo šire prošli i kada bi produbili anketu na veći broj ljudi, da bi ljudi rekli da se ne snimaju filmovi. Da prosto onako osobe sa invaliditetom su nešto što je pored. Mislim da i dalje takvi stereotipi vladaju, to je neko moje mišljenje, ali ajde da se ne bavimo tim nekim predviđanjima šta bi bilo kada bi bilo, nego prosto ovi odgovori su onako okej, potpuno. Mislim, vidi se da imaju neke stavove ljudi bez invaliditeta o ljudima sa invaliditetom. Možda bi bilo interesantno da su pitali i osobe sa invaliditetom kako vide te filmove, jer mi nemamo ni na tom polju, kako bih rekla, jednake stavove. I zbog toga što nemamo negde pozitivne i jednake stavove, ne mislim jednake stavove, ne treba samo da imaju isti stav, nego prosto šta očekujemo od filma, šta očekujemo od uopšte da se može postići filmom. Niko ne očekuje, ja pretpostavljam, ni ceo ovaj festival, ni organizatora festivala, da filmovi imaju čarobni štapić pa će sad nešto da promene. Ali pričati i dopustiti umetnosti da se bavi osobama sa invaliditetom je zaista vrlo značajno.
I juče sam volonterki sa ovog festivala, kad sam davala intervju, malo sam se produbila tu priču, pa sam rekla, između ostalog, da mi ponekad imamo filmove koji su skoro okej, u smislu da imaju pozitivnu poruku, da imaju pozitivne emocije, da prikazuju realno stanje. Nije poenta sad da vi prikažete nešto što nije realno, to apsolutno nije. Tema interesantna, otvara neku novu perspektivu i onda rečnik ili rečenicu koju neko kaže od aktera, ne mora biti samo osoba sa invaliditetom, nekad je to i neko iz porodice ili neko drugi ko je uključen u film, nešto što prosto vraća nas 20 godina unazad u medicinski model. I mi se stalno saplićemo, s moje tačke gledišta, sa potrebom da se izađe iz tog medicinskog modela i da se invalidnost ne posmatra kao bolest. Mislim da je to suštinski. A da li ćemo mi nekog prikazati kao heroja ili ćemo ga prikazati kao osobu koja se spotiče od najmanje prepreke u životu, prosto to je realnost. Postoje osobe koje s nečim se lakše, s nečim se teže nose. Ali filmovi koji nam nude, ove godine su na festivalu takvi filmovi. Znači, zaista se dotiču nekih tema koje mi nismo, ni mi koji se radimo, ja radim s osobama sa invaliditetom i družim se i prosto sam već 40 godina u invalidskim kolicima koje mi koriste da se krećem. Znači, nisam prikovana, nisam tako dalje, da sad tu ne širim priču na tu temu, ali generalno otvaraju neke nove vidike. I mislim da je to u principu nešto što je jako značajno. Hvala, Tanja, posle ćemo detaljno da razgovaramo o medicinskom socijalnom modelu i šta je dobro u filmu. Siniša, da li su tebe iznenadili ovi odgovori? Pa, znaš kako, mislim da su me čak iznenadili, da su očekivao gore. Odgovori su ljudi razmišljaju kao nekom nadomestili način svoju uskrećnost te logičan odgovor. Logičan odgovor, mislim da 20 ljudi, kao gledali to zapažali problem što se ne uzubi, oni znaju da treba, a naravno kako nisu edukovani, nisu ljudima treba neki stvari objasniti. Ja lično, neki 97. mama im pročitala novinu mi danas popodne film Moje levo stopalo na televiziji. Znači, glavni unik je u cerebral paralizu. I rekla mi je, ja sam namerno otišao na čas meditacije. Nisam da se pogledam, taj film sam se plaćio efekta ogledala. To je ta neka perspektiva kako ja sam, kako ja tada gledam na filmom da su glavni likovi osobe s invaliditetom, a kako danas gledam. Znači, to što to rekla Tanja. I treba gledati, vidjeti kako je baš invaliditeta, gledati te filme, ali treba pitati i osobe s invaliditetom kako gledate te filme. Nadam se, ja se kaže pogledao taj film, možda lepo stopalo i nije bilo nikakvih problema. Zavede se ovi odgovori očekivani. I čak malo bolje nego što sam očekivao. Hvala. Milesa? To što si njih rekao, ja sam mislila hoće da napravljaju filmove i da... Bilo je malo nabranja, ali ja sam prosto... Znam da ćete vi spomenuti te iste filmove, pa nisam htjela da se pojavim. Ne znam, mislila sam da će više da idu u tom smeru, što to motivišu ti filmovi, ali ne jesu oni to rekli. Ja ne mogu.
Da, uglavnom su odgovori bili da jesu motivišući, ali u kontekstu tih prikazivanja njih kao superheroja, vidi kako oni to sad mogu, kako on sad može da uradi neku najobičniju radnju. أو حاسين حاجة نحن لها مصير ومطلعين ما يحسين نفري أهواها نحن وإنتاتهم أو ما سوبر هيروية أو حتى لما نموتين حواها وصوات. Znači, negde si očekivala, da. Zorane? Pa ja sam očekivao, čak je bolje nego što sam mislio. Očekivao sam da će biti tu neke kontradiktornosti mnogo veće. Obzirom da ni moja generacija, ni pre mene generacije i sadašnje generacije nisu uopšte obrazovane. Uopšte ne znaju šta znači osoba sa invaliditetom ako se nisu sreli u svojoj kući ili imali u odeljenju, ako je to bila inkluzija, neka vrsta. Tako da niti smo učili u školi, niti uče učitelji, niti vaspitači, niti filmski radnici, niti novinari uopšte nemaju neku vrstu ni fakultativnog predmeta. Jedino ovako kao što, na primjer, ti si sama sebe edukovala kroz radionice, saradnju sa ovim festivalom, sa Milesom. To su opet lični, polulični kontakti i tvoja dobra volja. Znači, tako polazim i od sebe. Znači, ta unutrašnja potreba. Pa smo se i sreli, verovatno si počela i ranije. Mislim, sad ja izvini što sam tebe pomenuo, ali ti si žurnalista, ja sam filmski stvaralac, odnosno televizijski. Ja znam tu problematiku da gledalac, taj anketiran, isto nije edukovan. I to je super su odgovori, obzirom na takvo stanje u društvu. Sigurno da to postoji u nekom nastavnom programu. Ja se sećam da postoji neka crvena knjiga, odnosno srpsko-hrvatska književnost i za osnovne škole i gramatika neka žuta. I tamo piše i šta je reditelj i neke stvari objašnjavaju i osobama sa invaliditetom i tako dalje. To nastavno gradivo nikad nije obrađeno. Znači, to postoji u nastavnom gradivu. Međutim, oni niti ga proučavaju, kao to ne mora. To je fakultativno. Znači, sve dok ne bude neka izrada zakona i upotreba terminologije, isto tako je jako teško, sad se možda rasplinjavam, ali jednostavno ne znaju da upotrebe terminologiju. Ona se i menja, to sam slušao i na radionici. Heroji, je li tako? Samo heroji. Samo heroji. Ili... Ne, heroja je, ali superheroji. Superheroji. I tako, tako da anketa je sasvim više nego očekivać. Ja moram da napomenem da su odgovori uglavnom, da su u pitanju mladi ljudi koji su anketirani, čak vrlo mladi, 19, 20, do 23 godine, to ako nešto znači. Da li neko iz publike nešto ima da prokomentariše? Izvoli. Dobar dan svima, Marina Vujačić iz Crne Gore, Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore. Tu samo kolegi vjerujem da će i ovdje biti inspirisani svakako i temom i debatom. Teško je o ovoj temi govoriti jer da se ne rasplinemo, kao što je pomenuo sam gospodin Zoran, jer prosto se dodiruje, odnosno proizilazi iz nekih prethodnih tema. Mi imamo situaciju, što se tiče konkretno ankete, i ja moram reći da je za mene su bili potpuno očekivani neki odgovori, jer bilo koga iz opšte javnosti da pitate, otprilike će vam odgovoriti isto, jer teško može biti analitičar, kao i same osobe s invaliditetom, posebno aktivisti, da uoči neke konkretne detalje ili poruke iz filmova koje nama govore mnogo više nego opštoj javnosti. Koliko god se na kraju krajeva trudili da osobe s invaliditetom ne prikažemo kao heroje u nekim filmovima, odnosno kroz životne priče, to je vrlo teško u odnosu na poruku koji filmovi šalju kod same publike koja ima potpuno suprotno očekivanja od toga i onda sve što vidi, što je same osobe s invaliditetom uobičajeno i svakodnevno, ona od toga na neki način doživljava herojstvo. Ili
svakako sažaljenje, vi ste imali temu juče koja je jako zanimljiva i inspirativna. Mi smo obrađivali kroz školu samostalnog života upravo malo drugačije, ali drugačije stvari naziva same teme, ali apsolutno ono što sam sigurna da su bili negdje i vaše potrebe. Mi imamo strane filmove, ja sam gledala mnoge od njih, sigurno 10 filmova ukupno, i gledala sam i domaću produkciju koja se bavi osobama s invaliditetom i moram da kažem da su me neki od njih potpuno razočarali u smislu poruka koje šalju, ali ima i jako dobrih filmova koje sam ja preporučivala bilo gdje da sam se našla, koji su možda teški psihološki za bilo koga, pa i za same osobe s invaliditetom, ali šalju vrhunske poruke u smislu života. Konkretno, ne znam da li je neko od vas gledao film o samostalnom životu Inside I'm Dancing ili kako god da ga preveli na našim jezicima, je film koji je definitivno težak psihološki, ali ja bolje filma o samostalnom životu u tom smislu nijesam gledala, imajući u vidu da su glavni akteri osoba sa cerebralnom paralizom i mišićnom distrofijom. Mogu sad samo da vas pitam, pošto evo, ajde sad kao dotakli smo se već teme, šta mislite da je dobro u tom filmu? Evo, znači... Film je bio o jedne odine prikaza na festivalu. U filmu je najbolje od svega je sloboda. Kako je god shvatali i koliko god sad o njoj mogu da razmišljamo, najbolje je to što su upravo glavna dva aktera pokazali da mogu biti slobodno i potpuno je nebitno koliko i kako će živjeti, jer su živjeli potpuno slobodno i na način koji oni žele. Priča je jako dobra i s aspekta personalne asistencije. Znamo dobro koliko je u našim državama još uvijek taj servis podrške je negdje nedovoljno razvijen i koliko i same osobe s invaliditetom kao korisnici imaju problema da nađu negdje adekvatne personalne asistente, odnosno prosto da taj servis bude održiv i da uvijek imaju podršku u onoj mjeri u kojoj im je potrebna. I dobar je film sa svakog drugog aspekta zato što se dodiruje zaista raznih drugih tema. Ono što je također jedna od bitnih tema jeste deinstitucionalizacija i to da su dva aktera napuštili u stvari dom u kojem su trebali da žive da bi imali upravo tu samostalnost i slobodu. Iako nijesu u tim momentima ne približno bili svjesni sa čime će sve da se suoče kad izađu iz tog doma u smislu prepreka i toga šta je sve potrebno za samostalni život danas, ali sam gledala i neke druge filmove koji, kažem, su potpuno razočaravajući u tom nekom smislu. Jedan koji bi mogao biti definitivno poseban za debatu koja bi mogla da traje je jedan od novih filmova Me Before You ili... Ja vas samo molim da o tome ćemo malo kasnije. U suštini, također domaći filmovi, bilo ih je i možda ćemo ih pominjati, konkretno Atomski s desna koji je mene jako razočarao s aspekta načina na koji tretira osobe s invaliditetom. Možda se mnogi neće složiti, ali meni je i film dječak koji ne može da igra fudbal zato što je jedan od novih filmova koga je... Serija domaća o šampionima u Urugvaju. Montevideo, u kom dječak obožava fudbal, ali ga ne igra upravo zato što ima invaliditet, odnosno neku vrstu fizičkog invaliditeta. Znači, gdje god se osobe s invaliditetom prikazuju još uvijek kroz naše domaće filmove, osim ovih, naravno, negdje u kojima učestvuju jako edukovani režiseri koji sarađuju s organizacijama osoba s invaliditetom, još uvijek itekako imamo onaj prethodni model od negdje s elementima medicinskog, ali u suštini jako puno samilosti ili na suprotnoj strani herojstva. Ono sa čim sam htjela da zaključim jeste da u suštini nama umjetnost može itekako i nudi nam neke nove perspektive, ali ona mora da se dotiče onoga što su vidici u društvu i što je generalno slika društva. Dakle, ona može negdje da ide naprijed i da povuče neke nove segmente i perspektive, ali ne možemo od nje očekivati da bude toliko alternativna onom sa čim se mi generalno suočavamo kad smo u pitanju
odnosi prema osobama s invaliditetom ili generalno ljudska prava osoba s invaliditetom? Mogu ja samo kratko. Možeš, naravno. Mislim, koliko sam Montevideo i seriji koji govori o životu pre Drugog svjetskog rata. Moram potići još uvijek istorijski kontekst bio tako da tada nije bila tolika svest. Ta serija prikazuje kako sta doživjelo i onda jedino to da li je tada mogla da bude ta, razumeš šta hoću da kažem, sad u kontekst kad je nešto koje vreme opisuje. Ne znam da ste me razumeli Ste šta razumeli hoću. svi? Razumjeli smo. Pitanje je da li je uopšte realan lik, Ne, dečke koji, da li on stvarno postojao ili... Ne, nego treba staviti u kontekst vremena kad se događa rađa. Razumijem, a to kad sam i krenuo sa tim pitanjem, da se predstavi, inače ja sam Milenko Vojičić. Da. Dugo godina sam u pokretu osoba s invaliditetom i bavim se svih onim temama i prošao sam sam neki svoj razvojni put od nekog medicinskog modela pa do sad modela zasnovnog na ljudskim pravima. Ali ja što sam htio da podvučem, naime, ako postavimo ovaj lik o kome govorimo u ovome filmu, ako je on realan, onda ste vi potpuno u pravu. Ali ako je on umjetnički lik, pa je stavljen u film, onda je već druga priča. Znate šta hoću da kažem? Znači, ako je realan lik, on je morao biti takav kakav je u kontekstu istorijskog, u kojem mi govorimo. Da. Ako je umjetnički lik, pa je stavljen zbog nečega u film, ona je malo drugačiji kontekst priče. Tu ste u pravu. O tome ja govorim. Sad, jer ovdje se radi o projekciji da neko svoje želje zadovoljava nerealno, kroz druge ljude. Ako neko ne može da igra fudbal, zašto bi on uopšte igrao, želio da igra fudbal? To bi ja često pričam priču da ja sad poželim u ovom trenutku da pružim noge, da ustanem ovdje i sad mi to neki bog ili neka sila omogući, ja ću odmah poželjeti da prošetam neki 100 metara. Kad dobijem tih 100 metara ću poželjeti kilometar. Pa kad dobijem taj kilometar poželjet ću da trčim, ne znam, brzo, na kraju ću poželjeti da trčim kao Usain Bolt. Ali onda pogledate, iz onog startne želje da pružim noge, ja sam došao do toga da želim da trčim kao Usain Bolt. I paradoks je da iz ove pozicije želim da trčim kao Usain Bolt, potpuno paradoksalno, to je ono što me skuta. Znači, neću ništa u životu da radim, ja ne mogu da budem Usain Bolt i neću ničim da se bavim. To je potpuno nerealno. To je stvar samo odrediti svoje realne mogućnosti, uskladiti sa nekim okolnostima u životu, dok ne možete da uspjeti. Ne može ni svak igra, može da trči brže od mene, ali ne može da igra šaka, je. To je ono, kontekst znači se u situaciji gdje nešto možete i kako to možete da ostvariti. Hvala vam. Ako niko iz publike neće ništa da doda, ja bih samo ovako za kao početak, mada smo počeli već, vratila malo na festival sam. Znači, ovaj festival promoviše filmove o osobama sa invaliditetom kako bi oni negde trebali da izgledaju generalno. Tako da je ovaj festival primer dobre prakse filmova o osobama sa invaliditetom. Tanja, možemo li od vas da počnemo da mi kažete šta dobar film o osobama sa invaliditetom po vama treba da ima? Koji su to u stvari kriterijumi kojima se vi rukovodite kada gledate filmove, kada ih birate za festival sam? Pa, ja moram da se malo vratim unazad. Ne postoji. Po meni, ja ne bi mogla sad da kažem, evo sad, ako zadovoljite ovih 10 kriterijuma, taj film je dobar. Jer to po meni ne može tako da se, kao što ne postoji recept za kako vaspitati dete i recept kako, ne znam, biti uspešan u životu, pa sad, ne znam, 10 stavki, pa ako tih 10 stavki uradite, to znači da ćete biti uspešni. Mislim da je tako isto i sa filmovima. Prvo mora da se... Prva stvar koja je po meni jako važna za film, kada se priča i kada se želi predstaviti nešto u vezi sa invaliditetom, je ideja koja treba da bude
bar originalna, ako ne mogu da kažem bar originalna, mislim, prosto ne znam kako bi to rekla, ali mislim da je originalnost jako važna. Neću govoriti o filmovima s ovog festivala, jer još nisu počeli da se prikazuju i nadam se da će većina publike imati priliku da ih gleda. Ali ću pomenuti film koji je prošle godine i Zoran i ja smo bili za to da jednoglasno smo se dogovorili da bude prikazan, je francuski film o mladiću koji ima intelektualni invaliditet i koji se zapošljava u agenciji koja šminka leševe. Sad pokušavam da znači, i koji se, dok šminka neke starije žene i dok je uključen u celu tu priču, naravno nije to sam, nego sa nekoliko još ljudi koji su tu angažovani, i on uči, i to je nastava prosto prikazana, on se suočava sa time da će jednog dana i njegova majka neće više biti među živima, a svima nam je jasno koliko su osobe koje su mentalno nedovoljno samostalne vezane za svoje roditelje. Znači, film je vrlo originalan, na jedan vrlo neuobičajen način prikazuje jednu priču. Mislim da je vrlo važno da budemo originalni u filmu. Druga stvar, je jako važno da tu imamo opet različita mišljenja, da li film treba da bude dugačak ili kratak. Na ovaj festival postoje neke norme, do koliko je Milesa, do koliko? 30 minuta. Do 30 minuta, ali tako? I vi zaista imate filmove koji su 30 minuta vas ostavlja bez daha, isto tako imate film koji traje 2 minuta koji vas ostavlja bez daha. Znači, tu ne postoji sad neko merilo koje prosto nekom je malo 30 minuta, neko uspe da kaže to što je hteo i za 2 minuta. I to je sjajno. Druga stvar, mislim da je jako važan rečnik. A ono što je vrlo bitno, prošle godine smo imali par filmova koje smo uvrstili, bez obzira što nisu bile rečenice, bilo je, ali je bio toliko autentičan film. Pa pre 2 godine smo imali Rediteljki iz Babušnice, ja sam dobro Milesa rekla, gde sam ja bila prvo kad sam pogledala film, odmah sam ga sklonila sa liste. Međutim, pošto sam ja razmišljala o tom filmu naravno 2 dana, ja sam videla, pa taj film sigurno ima neku vrednost, čim ja 2 dana razmišljam. Od ne znam ja koliko sam u ta 2 dana već odgledala filma. Pa sam se onda vratila i pogledala, ja sam rekla, pa ovo je u stvari najrealističniji film. Bez obzira što je to strašno. Izvinite, što ste ga odmah sklonili s liste zbog rečnika? Bio mi jedan tako medicinski model, tako jedna onako prevaziđena priča. Jedna sam shvatila, ali zaista postoje osobe sa invaliditetom koje žive u kućama i po kojima idu muve, a one nisu u mogućnosti čak ni da ih sklone. I zaista postoji nešto što je tako, vrlo je realistično. Sklonila sam ga zato što sam mislila da ne nudi nikakvu poruku. Ovdje su filmovi koji treba da menjaju perspektivu. Ja to nisam promenila perspektivu, ali je imao tu nešto. Znači, prosto ne postoji, znači, odgovor je, ne postoji šta mora da bi neki film bio uspešan, ali mislim da je poruka koju film nosi. I ono, kada bi mi sad intervjuisali svaku ponaosob, od gledalaca ovde do ljudi koji su ga imali neko drugi način priliku da ga pogledaju, bilo jako interesantno. I mislim da bi se uvek našla razlika između osoba koje su bez i sa invaliditetom. Ovo što si Viša malo pre rekao, sistem ogledalo, verovatno i vi drugačije gledate na taj film. Spomenuli ste ga da je sad hit u bioskopima. Me Before Me. Da. Kako se tačno počinje naziv? Me Before You. Me Before You, da. Me Before Me. Koju poruku nosi taj film? Ja sam potpuno zaleđena. Film ima sjajnih delova, pogledala sam ga pre par dana, ali poruka je po meni katastrofalna. To je poruka. Vi imate film koji je konačno u bioskopima, koji je hit, gde ljudi dolaze, plaćaju ulaznice da bi ga gledali, prikazuje osobu sa invaliditetom. Pola bioskopske sale fati, plače i onda na kraju on izvršava samoubistvo, mislim, prosto da vam kažem o čemu se radi, zato što ne može da prihvati svoju invalidnost. Pa ajde najbolje da sad ovako polovina nas ubije, jer prosto, mislim, poruka je zaista loša. Ne za mene to neće pokolebati u životu da sad idem da se ubijem. Neće pokolebati ni Sinišu, ni vas ovde koji smo. Ali vi imate mlade ljude koji gledaju taj film. Moja ćerka sa 13 godina je išla sa svojim razredom da gleda. Svi su rekli, da, ali to je tako istinit film. I to je bio njihov komentar. To je tako tačno. Jako je teško živeti. Ja sam bila šokirana. Prosto mislim da je to, eto, to je dobar film,
dobar je po kriterijima, ocenjen na internetu sa 9 i masa publika viče sa 9, a po meni je poruka Siniša, ponižavajuća. ti si bio selektor, ti si bio taj koji je prvo pogledao filmove i rekao šta uopšte Tanja i Zoran mogu da pogledaju. Koji je tvoj kriterijum bio? Zašto neki film si uzeo u razmatranje, a zašto neki nisi? Možda neki konkretan? Bio je jedan grčki film da je žena, da se traži izbor, ali nije ušao. Da žena preko Facebooka upoznaje momka i odi kao čat i ona nazna da je on s invaliditetom i muvaju se preko Facebooka i on sada odlaže susret. Na kraju se oni srađuju na susret. Oni opet, njene koleginice vidi njegov pačku sa bratom i kaže sada, si gledala taj film, Tanja? Jesam. Međutim, radi se svi malo narealan. Razumeš šta hoću da kažem? Niko neka plavušaj, možda si i uheli, nije realan. Razumeš šta hoću da kažem? Nije Siniša, šta ona kaže? Pa Njega nije prijateljica vidi realistično tako. da se oni kao sad nađu nešto happy end bez ikakvih peripecija, razumeš šta hoću? Nema drame, a? Da se zanesi bez peripetija. Ili ti još takav Tanja? Pa, mislim da da. Da, ja se ruku to širo i otiraju, ali sam ga ipak stavio u bušinje. Razumeš šta hoću da? Znači, nije dovoljno za sam film bude okej. Po nekih kriterijima mora da ima veze sa realnošću. I se zdaj može svi da bude na prvu loptu, ono. Jedan od kriterijuma mi je bio i taj film. Taj kriterijum naravno ode kod institucija. Nisam dao do se nekoliko filmova, na primjer, jedan film iz Slovenije koji isto neki, znaš koji je cilj filma, postoji igrani film, postoji dokumentarni film, postoji aktivistički film. Znači imamo različite kategorije po kojima neki film uvrštavamo u festival za film hoću da igram. Ajde se izvinjavam se, Tanja rekla da ne pričamo o Ne, to sam filmovima. samo ja rekla nije. Ali ono kako da kažem, hoću da vam kažem da film danas ima široku ulogu, da imamo i aktivistički film, i igrani film, i dokumentarni film, i umetnički film, tako da postoje različiti kriterijumi po kojima se jedan film bira za ovaj festival. Da li se ti, izvini, slažeš sa Tanjom da je u stvari najvažnija poruka koju film donosi? Pa, Bez obzira da li je to aktivistički, igrani, dokumentarni, što su? pa vidim, ako ja se vada poruka, ja imam malo drugačiju mentonički stav, ja to malo jeste poruka je bitna, ali ja tu gledam malo i kako je tema film bi sigurno biti zanimljiv. Moramo ako postavimo gledalce da ga pitamo da li je dobar ili loš film, da je prvi taki kriterijum, onda možemo da diskutujemo o filmu, ali svakako poruka je jako bitna, jer to gradi neki
konstruktivnih nekih stajališta koji ulazi u kulturu i koji godinama i generacijama stvara stajališta koji ulazi u kanon i tako se stvari iz generacije ne menjaju, mislim. To je isto bitno po meni. Ja samo moram da dodam da ako govorimo o poruci, mi ovdje pretpostavljamo da svi znamo koja je to poruka. Kad govorimo o poruci, mislim da se svi slažemo da to zapravo jeste socijalni model invalidnosti. I ne poruka koju bi neko morao da shvati. Pošto smo pričali na radionici pre 2 dana, pustila sam jedan prilog i kad različita su mišljenja bila, ja sam pustila kao loš primjer, kao primjer izmeničkog modela, međutim ne u publici je rekao, ali meni je taj prilog fenomenalan, ono savršen i motivišući. Prosto nekome je to što je Marina govorila da nekome neki film može da bude kao super, poruka mu je fenomenalna, ali mi određenu poruku želimo da prenesemo, a to je da govorimo realistične priče, stvarne priče, kao što je Tanja rekla. Ljudi generalno koriste termine kao što su invalid, svaki pogled, sami za sebe, ali recimo u toj priči oni govore o nečem višem. Ne govorimo o filmovima na festivalu, ali ja zapravo govorimo o jednom filmu. Znači, nismo toliko sad zadrti da ako je neko rekao upotrebio reč bolestan, pa nećemo da pustimo, ali želimo da određenu poruku, da li je to rušenje nekih predrasuda, stereotipa, tabua, ali u tom smislu poruka. Ovo si sve dobro rekla, tabu ja nisam pomenula, tabu je nešto što, evo sad mi je, neki filmovi mi padaju na pamet koji će biti prikazani na ovom festivalu, ne nose neku... Možete slobodno da promovišete, ne morate da otkrivate. Ne moramo da, novosadski je film, mislim da će se Zoran setiti, možda i Siniša o bračnom paru, gde je žena sa invaliditetom. Taj film ne nudi neku poruku, sad je lako živeti sa invaliditetom i ona će, ne znam, prevazići taj problem i taj brak će ostati zajedno, odnosno uspeće da prevaziđe probleme koje se već naziru u filmu koji je vrlo kratak, ali je prilično realističan i nudi jednu perspektivu šta se dešava među dvoje ljudi koji se suočavaju sa invaliditetom koji nastaje, a oni su već pre toga bili zajedno. Mislim, to nije tako rečeno, ali to je meni toliko očigledno u tom filmu. Milesa, znaš šta bih ja voljela da ti pojasniš? Mi smo imali radionice ponedeljak i utorak i pričali smo, to ste i vi, Tanja, spomenuli, terminologije koja se koristi. Nekako, na kraju smo imali utisak da je polovina publike dobila utisak kao da se sve radi o tome da li ćete reći stanje ili bolest, da li ćete reći osoba sa invaliditetom ili osoba sa hendikepom. Pa bih voljela možda ti da pojasniš šta je u stvari ta terminologija, da to nisu samo reči pojedine, već mnogo šire od toga. Da, to je jezik odražava odnos prema osobama s invaliditetom i to je važno. To je važno koristiti korektnu terminologiju koja je nastala zapravo iz socijalnog modela invalidnosti. I naravno, ja kad sam pričala, nisam pričala samo terminologiji, nego sam dala tu teorijsku pozadnju, ali ne ljudima isto kao sa rodno-senzitivnim jezikom, zašto je važno, ali u kontekstu naših filmova samo kažem da prosto vi ne možete da ignorisate činjenicu da neki ljudi nisu osvešćeni sa aspekta terminologije, ali možda imaju skroz odnos prema sebi, prema invalidnosti. Oni možda ceo film sa aspekta socijalnog modela, ali on eto, koristi termin bolestan i bolan. Čak u jednom momentu kaže sebe, ne znam zašto me majka rodi ovako bolana, nakazno ili tako nešto. Ali s druge strane govori o jednoj totalno tabu temi i onda prosto ja mislim da i na Hiriju stoji
jako važan zadatak da proceni to šta je bitnije. Da li ta viša tema, ta stvarna tema, ili to što neko možda i dalje o sebi govori u terminologiji koju mi ne želimo da promovišemo. Zorane, kako vi procenjujete? Pa evo sad da se ja vratim. Počeli smo, što da ne treba otkriti kako mi to selektujemo, predselektujemo. To se menja iz godine u godinu. Znači, već imamo jednu zrelost, da ne kažem iskustvo, i najveći pomak u svemu tome što nismo isključivi. Evo, naš četvoro. Znači, nismo isključivi što se tiče odabira filmova. Sigurno se tu i tamo pogreši pri odabiru, nešto što se ispusti, što bi trebalo biti prikazano, međutim, to jednostavno 15-20 filmova, 200-300, koliko stigne svake godine. Treba odabrati. Očigledno da su autori imaju sluha, pogotovo zbog ovih društvenih mreža i tako dalje, vide da se tu ozbiljno radi i ozbiljno selektuje. Kako je ovde u zemlji, tako i u inostranstvu. O čemu se radi? Mi imamo, na primjer, postavili smo, da tako otkrijem, možda 5 stavki po kojima ocenjujemo, ajde da kažemo da su to, i onda imamo svojih, o kojima ne pričamo, svako od nas ima još jedno 5, 6, možda i 10 stavki, pored tih koje smo uspostavili, znači kako da ocenimo da li da se prikaže na ovom festivalu ili ne. Dalje, šta hoću da kažem? Znači, ja kao filmski radnik, trebao bi da budem isključiv, znači da se držimo filmskog jezika. Ne znam, Tanja kao psihološkinja da se drži tog modela. Siniša kao književnik drži se nekih drugih stvari. Je li tako književno, da li je tu dramaturški obrađeno kako treba, taj suspans i tako dalje. S druge strane, pedagoškinja Milesa koja je tu i koja je aktivistkinja i tako dalje, u tome sasvim, opet ima svoje gledište. Sad, mi tu uspostavljamo, mi sad poznajemo jedni druge i ja, na primjer, pri odabiru gledam pre svega filmski jezik. Međutim, i računam da će u tom odabiru, da će, ne znam, Tanja ili Siniša intervenisati i dodaće još neki film. I uvek se pokaže da je to tako. Da su to ti filmovi koje sam mislio da će oni dodati ili oduzeti neki moj i tako dalje. Znači, nismo isključivi. Onda, hoću da kažem da je tako sazrevamo, ja sam sazreo dosta, na primjer, imam neke predrasude. Iako sam jako slobodan u kreiranju, na primjer, što se tiče, na primjer, seksualnosti za mene, u jednom filmu je dovoljan jedan poljubac, eventualno jedan pokret i posle neka metafora i to je dovoljno. Međutim, evo ove godine smo imali da se prikazuje, pa što da ne, ako se prikazuje u drugim filmovima, znači nisam bio isključiv. Što se tiče, pa hajde da uđu. Onda, što se tiče suicida, na primjer, isto imam predrasudu, ne volim, dobro, poruka je na kraju, što se tiče Mace, ovog iranskog filma, prošle godine sa ribicom. On ima ideju da se ubije. Pa što da ne pričam? To piše na sajtu. Piše. Ali hoću da kažem kako je vrlo, vrlo teško nama. Što se tiče toga, znači udubimo se. Ja razmišljam, što kaže, po 2 dana i na kraju ili otpadne ili ne otpada, ili učestvuje. Jako je specifično. Znači, držimo se predrasuda. A onda i rušimo i te predrasude naše. Naprimjer, ako je neka reportaža, vidi se da to finansira, ne znam, nevladina organizacija, dobro, uglavnom moraju da imaju pomoć svi što se tiče filma. I vidi se da treba da se prikaže neka institucija. I ja vidim da je to reportaža, od 25 minuta, instruisana i tako dalje. Međutim, ako je ona dobro urađena, zašto da ne? Neka da se vidi kakav treba model kad se prikazuju takve vrste filmova. Znači, da to bude, jer na neki način mi usmeravamo
buduće te stvaraoce, onda osobe sa invaliditetom da sarađuju jedni sa drugima, znači da se nadopunjuju. I vrlo je opasno, na primjer, kao što je ova tribina, lako se upadne u zamku. Na primjer, mi što ovde definišemo, to postaje na neki način nepisani zakon. Ako mi počnemo da napadamo autore na ovakvim tribinama i na ovakvim manifestacijama, autori mogu da se uplaše da će da, zato što ne znaju, shvate da ne znaju terminologiju, shvate da su patetični i tako dalje i tako dalje. I onda mi nemamo nova dela. Jednostavno, lakše je da se ne bavi tom tematikom nego da potpadne pod našu kritiku, da kažem našu, jer ja sam deo sad ovog. I onda treba biti tu oprezan i sa tom kritikom, ali treba im reći, treba na neki način i direktno autorima reći ako je imao problem sa terminologijom. Mi smo imali prošle godine film koji je taj iz Babušnice, preprošle, jer tako više ne prolazi vreme. Tanja je rekla, dobro, ipak da učestvuje, kažem, dobar je film, kao za festival, međutim, ta terminologija, ali ja ću, kaže, da im kažem, tom autoru da više ne upotrebljava tu terminologiju. I okej, on je učestvovao i idemo dalje. I bile su nam gošće. Bile su nam čak, da, gošće, pa i direktno, jeste, sad sam se setio. I vrlo smo onako interesantnu saradnju napravili, čini mi se, tako? Jeste, tako da... Ja napovedam da svaki festival ima svoju posebno, svaki živi, svaki selektor, makoliko se s nekim kriterijima oni da subjektivnosti. Možda nekim film, dobar film, ali nadu se da je uklopio u festival, mislim, sve jako relativno, jer ovaj festival ima tu aktivističku notu, da se to da napomenem, tako da tu uvijek ima i subjektivnosti neke. Mila, ja sam sad prikrenula tebe, pošto si ti teoretičarka invalidnosti, znam da si radila radove stručne na ovu temu. Možeš da nam kažeš ovako šire gledano, koji su najčešći, ali baš da izdvojiš stereotipi u filmovima, igranim generalno, u kojima se pojavljaju osobe sa invaliditetom? Generalno, osobe s invaliditetom uglavnom tumače osobe bez invaliditeta. Osobe s invaliditetom uglavnom tumače beli muškarci. Invaliditet se najčešće prikazuje kroz invalidska kolica. Invaliditeti su takvi da glumac izgleda gotovo normalno, samo je to koristi kolica, normalno po znacima navoda. Invaliditet je tu najčešće da prikaže neki zavišten odnos ili, kao što smo već pomenuli, to neko superherojstvo. Invalidnost uglavnom služi kao što je to mi historiju, to je rađeno i na osnovu knjige. Zapravo, meni se čini da tu invalidnost služi da nju motiviše da ona samo uradi nešto sa svojim životom. Nije znala ranije, nego je trebala da upozna nekog, ko znate navoda, invalida, koji hoće da se ubije i koji se ubije na kraju, da bi ona shvatila da treba da upiše školu. I to je generalno. I ono što je Adrian uradio, onaj spot video, da zapravo osobe s invaliditetom ne služe da motivišu osobe bez invaliditeta da malo kvalitetnije žive svoje živote. A da su žene s invaliditetom u pitanju, da, to stereotipi, znači, s jedne strane osobe s invaliditetom su prikazane kao simbol, metafora nekog zla, ili, što sam pomenula, nekog superherojstva. Da su žene s invaliditetom u pitanju jako ih malo ima i one dodatno služe i da se može pokazati ta neka zavišnost
i taj neki medicinski modeli i onda se upotrebljava ženska slika. Meni je fascinantan film, što sam baš radila analizu, ne znam da li nije možda toliko bio promovisan, Ilajeva knjiga Book of Eli. Book of Eli, mislim da glumio Denzel Washington. Uglavnom, nastaje neki smak sveta i on je, jedino on ima Bibliju na osnovu koje će ponovo radi svet i on tu prolazi na svakakve situacije. I samo sa lukom i strelom bori se protiv likovaca, jel? Izvini. Moram tu da izvrtim. Ja, zvukan. S druge strane imate ženu, sporedna glavna uloga je žena sa invaliditetom, odnosno koja je slepa i ona ima kćerku, ali je u vezi sa tim nekim zlikovcem koji također želi da se dokopa knjige. Sada, vidite na kraju filma, vidite da je Denzel Washington koji se tako bori protiv svih zapravo još slep. To je taj Zapravo njoj? I on je slep. Znači, on je muškarac i on je slep, ali on se bori protiv svih i on je spasitelj. On je spašen, on zna napamet, on zapravo ne nosi tu knjigu, nego je zna napamet. I treba da ode, ne znam, tipa u Los Angeles, u neku biblioteku, da je dictira da se ponovo napiše. A ona je isto slepa, ali ona je udata za zlikovca i trpi nasilje, zato što moramo reći. I ona sve vreme trpi nasilje od njega. I to su te neke, ako se prikazaju žene, ako se prikazuju muškarci sa invaliditetom. To je jedna dodatna predrasuda. Tanja, kako vama deluje ovako kad gledate filmove? Spomenuli smo ovaj hollywoodski, najnoviji. Kako vama to deluje? Imate li vi neki utisak i još neki možda primer sem Me Before You? Pa sad sam to zato što je pomenula i u principu treba pričati o tom filmu definitivno i treba, ko će drugi da kaže šta je poenta filma i poruka osim samih osoba sa invaliditetom koja tu definitivno po meni poruka nije dobra. Ali ovo sad interesantno što je Milesa pričala, stvarno u većini filmova su beli muškarci koji su, ako ćemo da gledamo igrane filmove. Ali ovi filmovi koji su prikazani na festivalu, bilo bi sjajno da budu prikazani, moramo da budemo svesni činjenice da ljudi mnogo više gledaju televizor i da je televizor u stvari prozor u svet definitivno. I što vreme više prolazi, što festival više broji godina, to se u principu smanjuje neka, ne mogu da kažem broj publike, neću o tome da pričam, nego sam htela da kažem da smo sve više i više svesni toga koliko veći broj ljudi preko televizije možete jako puno da postignete. Preko društvenih mreža među mladima, ja takođe jako puno, i da je ono što možda treba pomenuti na ovoj tribini, da ne odemo, da to ne pomenemo, to je da vrlo često osobe sa invaliditetom su predmet ismevanja. I vi imate danas hit produkciju na YouTube-u, pričamo o mladima koji provode sate i sate gledajući. Ja sam šokirana koliko ismevanje i rečnik koji se upotrebljava, retard ili ne znam sad već da ne pričam, da ne širim analizu toga, zaista onako predmet sprdnje, neko glumi, vrlo retko je to samo osoba sa invaliditetom, ali imate gomilu takvih nekih klipova. I mi imamo juče predstavu ovde gde u principu učimo da ne treba da se rugamo jedni drugima i da treba da budemo međusobno i tolerantni, prijateljski, raspoloženi i sve ostalo. Imamo primer neke učiteljice koja je svoje deci objasnila šta je inkluziju, a s druge strane svi smo svesni toga da mi imamo razrede koji su potpuno nepripremljeni za ulazak nekog učenika ili učenice sa invaliditetom. Imamo primere da dečko završava osnovnu školu, 8 godina ide u isti razred i kad pitate njegove drugare nešto o njemu, oni ne znaju ni dijagnozu. To ne znači da je on jednako dijagnoza, ali morate da znate ako je to dečko sa autizmom ili devojčica sa cerebralnom paralizom, nebitno apsolutno sad
koje, morate da znate prosto nešto šta nosi, jer onda ta deca nose invalidnost, jednako taj neko s kim su oni imali kontakt. Znači, mi imamo toliko jedno, sad je u stvari jako važno nešto uraditi, jer da ne pređemo na onu drugu stranu, pa da zaista ne odemo u tu priču da su osobe sa invaliditetom super heroji ili potpuno odbačeni i predmet sprdnje i ruganja i svega ostalog, nego zaista napraviti jedan zdrav balans. Zbog toga mislim da ovakvi festivali treba da postoje. Mislim da filmovi sa ovih festivala treba da odu od šireg broja publike, ne samo kroz ciljane publike, nego da treba da budu prikazani, treba da se gostuju u studiju, treba da ide u okviru nekih dokumentarnih programa. Ljudi će ostaviti na tom kanalu i mislim da tu treba približiti po manjim mestima, po selima. Mi i dalje imamo priču, mi imamo u stvari, evo na ovom festivalu ja ne sjećam se da jedan film se dotakao tematike života osoba sa invaliditetom u selu. Osim to i Zlabošnici. Da, mislim, na ovogodišnjem festivalu pričam. Ja sam baš na ove godine imala želju da negde onako, prosto sam mislila da će se pojaviti. Prosto to su priče koje su urbane, to su priče iz gradova. Mi dalje imamo osobu sa invaliditetom, kad prođete kroz Vojvođansko selo, ne pričam dalje, koja sedi ispred kuće i ja budem kod rođaka 7 sati, izađe mi ta osoba i dalje sedi na ulici, znači to je kao još super, izašao iz kuće, nije u kući, sedi na istom mestu, u istoj senci, 99% vremena sam i on je prosto tu, eto, tako izvala ga je porodica, da ne kažu da su u kući. Znači, ja sam bila šokirana što ja takve stvari viđam, zato što prosto sam senzibilisana za to. Mi i dalje imamo neko odvajanje, neko rašlanjavanje, i dalje imamo priče koje ne smemo da stanemo da pričamo. Zato što je 21. vek, zato što je 2016. godina, pa sad više nećemo da pričamo o, ne znam, nekom modelu koji je dalje prisutan. Znači, mora da se priča. I ovo jeste edukativni festival. Siniša, kako se tebi deluju filmovi koji ti gledaš nevezano za ovaj festival? Pa ja skoro gledam u kontinentalni francuski film o se male ljudskosti. Kako se zove? Mere ljudskosti. Piše se na radionici, ali ponovit ću. Tema direktno nije invaliditet, nego je ekonomska kriza u Francuskoj. Naime, čovjek gubi posao, ima ženu i stira sa cerebralnom paralizom. I sin je ušao da rečeno sporan na lik, ali prvi je dobro prikazan način. Ovdje prikazan kako mladić koji ide u srednju školu, koji ima sva druge probleme kao ostradanje njegov autocite. Mama na razlogu sa psihologom gleda da će dete da upiše na fakultaciju dalje za školuje. Ja dio jedan moment kada on dosta u krizi do paniku da vidi da njegov otac, ja vam govori alternative da proda kola da prodao i on kaže, meni treba pada, sin ide na studije, treba platiti personalnog asistenta, znači, to je potpuno prikazan da je njegov sin kao u skladu sa socijalnim nekim modelovi, ništa ga ne izdvaja od druge dase, zato nije ni heroj, ni Jan invalid, nego jedan od likova u filmu. To je bio, iako nije glavni lik. Meni je to dobar primjer kako može osoba s invaliditetom da se prikaže u nekom filmu. A ja bih samo na ovo dodala... Da ste me razumeli šta? Da, jeste razumeli svi šta je govorio? Da mi možemo da dođemo do tog nivoa. Ja bi se volio, naravno, aktivistički filmi su potrebni, ali ako teži u
normalnom društvu inkluzivno, ako se rečemo da budemo ravnopravni. Ja bih volio da se sada ne prati da neko ima invaliditeta, nego da se delika u filmu sa invaliditetom, ali da se treba stići naših drugih. Tu nema nikakvog ni valisanja, ni superheroja, ni nekog javnog invalida. Ne razumete šta hoću da kažem. Da, ja ću samo da dodam nešto ko nije bio na radionicama. Siniša kad je ovo rekao, javila nam se jedna volonterka koja studira dramaturgiju i rekla nam je da je kod njih, sad ne mogu da kažem zabranjeno, ali da nije praksa da se osobe sa invaliditetom u nekom tom njihovom dramskom tekstu pojavljuju na ovaj način. Sad recimo, znači kao neki sporedni likovi, ili da se invaliditet prosto pokazuje kao nešto što je tako tu normalno postoji, jer se onda od njih očekuju, kad tako piše, da taj invaliditet, da se nešto oko toga desi. Znači, ako se invaliditet pojavljuje u nekom tekstu, filmu, pozorišnom komadu, očekuje se da invaliditet igra neku ulogu, da se oko toga stvori neka drama. I njima je prosto, znači, kao greška se gleda. Da. I kao greška se gleda ukoliko biste vi ovako uradili, znači napisali prosto priču o nekom čoveku koji ima neke druge probleme, ali uzgred ima nekog sina sa invaliditetom. Ali gledaj, potom Čehovljevskoj, ako je puška na sceni, ona mora da opali, on to tako malo. Pa da ti usuveno praznom pozorištu nekad bilo. Mislim, nisu baš svi likovi sporedni u malo kontekstu priče uvek. Ali ono kao... Inspirisan sam sa ovim što je Siniša rekao, i ja bih volio da gledam takve filmove. Ali, ako sam ja nekako u realnosti takav kakav jeste i volio bih da gledam te filmove, a kad gledam bilo koji film, prvo što gledam u scenama koje se dešavaju na ulicama nekog grada, jeste da li imaju spuštene mišljenjake. Prva stvar koju gledam u scenama koje su na ulicama, jeste spuštene mišljenjaci. A onda sljedeća je imali zvučni semafor. Ako sam ja takav sam biti, to želim da vidim, onda je problem okruženja. I ne možemo da gledamo tako. Nismo došli do te svijesti. Nijesmo došli do tog nivoa života. I htjeli ne htjeli, moramo biti, ajde da ne kažemo superheroji, ali heroji. Ne kažete to treba da težimo, ne kažem ja da... Razumijem, ali samo htio da podvučem tu priču. I moram imati u vidu da taj film snimen u Francuskoj. Sad pitate da li bi takav film mogli u Rumuniji ili u Srbiji da snimim. Ja nisam pristalica toga da je nešto više u Francuskoj nego kod nas. I da je svijest razvijenje u Francuskoj nego kod nas. Ne mora da bude, ali ima... Ima da jeste, ali nije se to ni mnonije. Naime, evo reći samo jedan konkretan primjer. Prije par nekih godina sam na jednom savjetovanju u Sarajevu sreo čovjeka koji je pričao o inkluziji Njemačku. Osoba s invaliditetom, znači imaju oštećenje vida i koristi kolica, eksperti za te stvari na nivou njihove države, čak na nivou Evrope. I ja ga prvo pitam jedno prosto pitanje. Kad već nama pričaju oni o inkluziji, koliko kod njih djece s invaliditetom u procentu pohađa redovne škole? Vrlo mali broj. I to, da. To su neke stvari, to je taj razvijeni svijet, ne znam ni ja. Kod nas, ako uzmete recimo u Crnoj Gori, i potpuno inkluzija. Oni guraju svu djecu u škole. Kad kažem guraju, nisam slučaj izabrao taj termin, nego baš guraju. Ovo što je rekla koleginica, ništa pripremljeno. To nije inkluzija. Ali država to zove inkluzija. Zato što je ugurala djecu u školu. Nema više specijalnih pora, škola ukida i ostaje samo nekakva odelenja, ne znam ja. Ali to ni blizu inkluzije nije. Tako da neke stvari u stvarnosti su
malo drugačije i onda nas prave onakvi kakvi ne bi željeli da budemo. Ali ima li tu ti inkluzije? Ajde samo da stvarno ćemo inkluzivnu radionicu. Da, u suštini da to možda možemo na diskusijama posle filmova, kada odgledate filmove pa vam možda teme daju inspiraciju. Ali razumem možda negde vaše pitanje, da li film treba da prikaže realno stanje onako kako jeste, a to je da i dalje postoje mnogobrojni problemi, kao što ste rekli, od osnovnih sa semaforima i vičnjacima, ili treba da prikazujemo kako bi trebalo da bude? To je to pitanje uvijek, pitanje postoje. Što je umjetnost? Siniša je lijepo to pokazao da postoje radosti, vidovi kako se gledavate film. I aktivistički, ne znam, dokumentarni, igrani film, sve su to različiti aspekti. I opet se pojavljuje to subjektivno, kako vidite, jer umjetnost jeste subjektivna. Kao to kolektivitet, umjetnost ne može biti prepoznata osim u nekim nacionalno-socijalističkim elementima i socijalrealizmu, ne znam nije. To je tek onda apoteoza neke umjetnosti koja u stvari nije. Hvala vam. Ja sam htjela samo kratko na to pitanje. Mislim, vrlo je teško odgovoriti, ali ja mislim da filmovi ne treba da izbjegavaju realnost. U tom smislu. Pitanje je samo upravo poruka koje šalju. Mi smo imali film prije filma Zaista živjeti, imali smo film koji se tretirao pitanje pristupačnosti i zapošljavanja. Mi nismo mogli da negiramo da u Crnoj Gori sve, da prikažemo nešto da je pristupačno što nije. Nismo mogli da negiramo probleme, nismo mogli, ne znam, bavili smo se i pitanjem nepristupačnosti, i pitanjem kako je to uređeno od zakona do prakse, i pitanjem kako u stvari, ne znam da li imate vi takvih problema tamo gdje su i pristupačna mjesta, su zaključana vrata i ulazi koji su namijenjeni za osobe s invaliditetom, jer često pristupačnost nije na glavnom ulazu, što nam također šalje neke poruke ako bi pričali o njima, ali smo pokušali u stvari da pokažemo da ne treba odustajati. Zbog, ne što kaže Tanja je prije pomenula, neće konkretno pokolebati film koji govori o eutanaziji u tom smislu, ali smo željeli to zbog onih upravo koji sjede kući i koji misle da ne mogu. Ili zbog opšte javnosti i institucija koje ne rade svoj posao kao što bi trebali. Da vide na filmu u stvari kako je stvarno stanje u praksi, ali da vide da taj neko koga smo mi u konkretnom filmu ili bilo kom drugom izabrali kao aktera, šalje poruku drugima. Dakle, po meni definitivno realnost ne treba izbjegavati jer onda ne možemo rešavati probleme iz realnosti, ali uvijek treba voditi računa o slikama, da ne prikazujemo o porukama, da ne prikazujemo samo realnost, jer ona uvijek i u današnjem društvu itekako nosi probleme sa sobom. Hajde samo još jednu stvar kažem, a ne smo o realnosti. Ali realnost je i da postoje recimo porodice, što nam je divna pričala, da invalidnost mora da zaigra na nešto što se desi. Ali ne mora invalidnost uvek, može da zaigra invalidnost, da bude nešto. Ali zašto ta invalidnost uvek mora da nosi poruku jadnosti, zavisnosti? Zašto ta invalidnost ne može da zaigra, a u ovom Sinišanom primjeru ne mogu da prodam ova zato što treba da platim personalnog asistenta sinu na studijama. I tu je zaigrala invalidnost. Ali ne u negativnom kontekstu, ne u medicinskom modelu, ne u socijalnom. A to je realnost i to je realnost. I naši roditelji možda isto nešto prodaju da bi mi mogli da studiramo, a ima nažalost i onih koji prodaju da bi mogli da plate terapiju delfinima pa da trčimo s bratom. Koji na primjer jedan Zorana sada ne zapostavimo, uspavat će nam se ovde. Slušam pažljivo. Pa Zorane, da li vi možete da se setite nekog filma? Pa ne. Da. A ja razmišljam sve, slušam svaku pažnju. Ili možda iz vaše prakse. Praksa je ogromna, ali samo da se vratim, pa ću na praksu, da ne zaboravim posle na praksu, najbolje prakse. Siniša je pomenuo, ali to je neverovatno, znači, nema veze, pominju, ne osjećam se ja prozvanim, ali Rumunija. To je
ogromna zemlja, 22 miliona stanovnika, uvek je primer, i to je predrasuda. Mi uvek pominjemo neke, ja sam tamo studirao, oni imaju rešeno pitanje to, a mi pominjemo tamo neka, a to je tu susedna zemlja, ništa ne znamo o njima. U stvari znamo samo sa pijaca. Zato što drugo ništa, a to, oni jako čitaju tamo, su čitali onako u guži, oni svi čitaju knjige i tako dalje. Znaš, ali hoću da kažem u vezi invaliditeta, izvini, znaš što mu se radi? Radi se o tome što ja, na primjer, 85. odem na studiranje tamo i ja gledam tamo u nekoj selendri tabla, izgravirano lepo, kaže da imaju, ne čekaju u red, nego preko reda uzimaju trudnice sa decom, to je pod 1, pod 2 osobe sa invaliditetom i stranci. Znači, zakonski je rešeno i svugde na svakoj, znači, železničkoj stanici tamo u nekoj selendri, jasno se zna ko, znači, u vreme tog Čaušeskua i tako dalje. Zamislite sad koliko su oni, što se tiče toga, znači, vrlo je jasno postavljeno pristup, da li ima negde... Kod nas danas piše, preko reda mogu teški invalidi. Da. Tako piše u našoj PIO fondu i molim vas tamo kad dođete... Ja moram da dodam... Tako, ali vi svojljama da sam teška. Ali pritom ja moram da dodam, pošto sam bila u kategoriji trudnica, da vam je i to desilo mi se milion puta, da je to odokativno. Znači, pitajte tamo ceo onaj red, da li vi kao osoba sa invaliditetom možete da krenete. Tako vam je... Pa da, ali uvek je primer, to je predrasuda. Jeste. Znate, ne, hoću da kažem da su i to predrasude, sad mi je prilika da kažem. A da se vi vratite... Evo na iskustvo. Da nekad da si ti krezaču nekada neki film iz neke manje bogate zemlje, mnogo bolje uradio sastavni model nego iz neke razvijene zaravo, navicu prijatelje o lokalnoj zemlji, ja sam bio, nisam ni ušao širu selekciju stavio prije sati. U zemlji Evropske unije visokog standarda, evo da kažem, Slovenija. Znači, devojka je prikazana selektivno, znači, sedi u sobi, piše pesme, piše kako nema drugova. Mislim, ali Slovenija kao, ne znam, da je najviših standarda da je novoprim, tako da ne može to nikako ulogu, ali i možete im ulogu, zavisim. Razumete šta hoćete? Je li još neko? Ja da završim, pošto sam počeo, je li tako? Ja sam samo... To je bio samo uvod. Da, ja sam samo to hteo rekao kao replika, jel? Sad ispadne. Ali radi se o tome, sad opet, samo ću kratko, mi se, kad biramo filmove, mi gledamo da bude sa svih kontinenta, ali ne po svaku cenu. Znači, ako on ne vredi kinematografski ili je to medicinski model, odbacimo. Toliko mi je žao bilo što moramo iz Sjedinjenih država, evo tu je zastava. Evo, tek ove godine smo uspeli da, ja kažem da proturim, ne da proturim, nego je dobar film. I najzad, rekao. Pa onda ima sad, evo, neke filmove iz Perua, ja sam bio, hoću da ih stavim, pa neću, pa tako dalje. Dosta se kolebamo, zato što ne može vremenski da stanu. Što se tiče mog primera ili mog iskustva, radi se o tom što ja idem baš na taj primer. Pa onda sve vrste filmova, što se tiče podvrste ili tipova filmova, sam hteo da obuhvatim, da uradim tih dokumentarne sa raznim vrstama invaliditeta i tako dalje. Ali znate s kojim ciljem? Evo, reći ću tu istinu, to nije tajna. Da bi postakao druge autore da slobodno se upuste u to. Pogotovo što su svi ti filmovi emitovani na javnom servisu ili toj državnoj televiziji, da budem konkretan, jer to što se zove javni, to je druga stvar. I onda da ih podstaknem. Koliko sam to u tomu uspeo, to je pitanje.
tu i tamo neko pokuša, pa onda odustane, pa i tako. Vrlo je teško. Jednostavno, i da odem isto i na selo sam otišao, da snimim osobu sa invaliditetom i majku, koja ne može ni da govori, na primjer. Ali nema veze, nek se prikaže na jedan moj način, odnosno urednika tog scenariste koji, da prikažemo tu osobu sa invaliditetom i njihove teškoće na selu. Znači, uvek svojim primerom treba ići. Da bi mogli da govorimo. Mi ovde svi imamo iskustva i kinematografska. Svako je stvorio neki film. I onda smo mi slobodniji da pričamo o svemu tome. Znači, niko nema taj kompleks da nije stvorio film, pa diskutuje o svemu tome, kritički. Tako da... Ajde, samo neko se javio iz publike, pa da ispošta. Ja sam Irena Rečević, volonter ovde i diplomirani filolog engleskog jezika. Kad se pričalo o terminologiji, kad sam se javila, jer mi je koliko je sad teško naći balans između, da kažem, realnosti i neke pozitivne poruke, zato što postoje nepravilna terminologija u svim nekim grupama kad su osobe sa invaliditetom u pitanju ili nekad su u pitanju, recimo, filmovi o rasizmu, pa se koristi reč crčuna ili takve stvari. Rekli ste par puta da nekad uzmete film pa da nekom autoru sugerišete da bi trebalo da kao poradi na tome da izmeni vokabular ili slično, ili nekad nisu upućeni i ne znaju. Međutim, ja sad kao filolog razmišljam, nekad reči mogu da budu vrlo ovako ciljano upotrebljene, negativne, da pošalju. Juče ona predstava sa decom, mislim, koristile su se, da kažem, pogrešna terminologija sa jednom određenom svrhom. Naravno. Ili sad, na primjer, ja sam prevodila film jedan za festival, gde jedan negativac film očigledni kaže za jednu ženu, dva dečaka su, Dek se zove film Lutavski, dva dečaka su pobegla iz sirotišta i dečaka sa invaliditetom i tip koji je poslao da ih uhvati kaže, ona debela upravnica, krava jedna, dala mi je gomilu para da odem da uhvatim ona dva invalida. Gde je, mislim, on nije čovek koji će reći osobe sa invaliditetom, u pitanju je neko, mislim, ko je kriminalno u polu svetu. Ali gde je tu onda neka granica, gde će da se sad pošalje loša poruka, kao sad možemo da koristimo sve ove reči, očigledno koristi ili sve koristi pobednikovi, a gde opet treba zbog principa realnosti i prosto zbog neke konotacije likova, negativne, u izboru filma naći ravnotežu. Ovo je dobro pitanje. Mogu sam ja da kažem, da ne bi zaboravio. Vidite, mi kad na Filmskoj akademiji, ja sam, na primjer, i zloupotrebljavao i tako dalje, dok sam studirao, na primjer, u snu je sve dozvoljeno. I ja kažem, u snu je sve dozvoljeno i onda sve ono što je i negativno i pozitivno ja iskoristim. Znači, sve moje i prljave i čiste misli i tako dalje, što ne bi u realnosti, i to je dozvoljeno. I sad, vidite, i to je sad taj isto problem u kinematografiji. Ako oni tako instruisani, a to je dobro obrazovanje, obično ga ispuste i taj deo, o kome ja pričam, obično ga ispuste, jer sad brzo se studira, brzo se nešto sve završava, onda imamo tako i takvih primjera, hoću to da kažem, i onda je dozvoljeno. Sad, da li će autor da zloupotrebi ili ne, to je na njemu, a onda će biti osuđen, na primjer, od nas, evo ovde koji smo. Da je preterao, ili neće. Ili neće biti prikazan, ti koji predselektuju. Evo, Tanja neka. Ne, ja mislim drugačije od Zorana. Ja mislim da je to baš realno, zato što prosto, vi imate takvu situaciju i da uhvatim ove invalide, ona debela krava, potpuno sjajno, to tako i treba. Taj film sigurno neće, zbog toga naprotiv. On ne šalje možda poruku da treba da bude taj korektan, ali prosto to je realno. Po toga smo i rekli da ne postoji. Evo, da se vratimo na taj film iz Babušnice. Nisam ja očekivala da čovjek koji priča o svoja dva sina koji oba imaju Downov sindrom i leže u kući i ne izlaze uopšte napolje, pri tome su u katastrofalno fizičko lošem stanju, da on upotrebljava sad neki izraz, bilo bi potpuno izveštačeno. Da on kaže, znate, moji sinovi imaju, ne znam, intelektualni invaliditet, pa ja mislim, to je bilo potpuno. Znači, to je poenta. Ali posle toga mi imamo one ljude, u tom filmu je prikazano neke žene iz Centra za socijalni rad, iz nekih
dnevnog boravka koji ide i obilazi i pruža im neku vrstu podrške, pomoći i psihološke i u paketima i u lekovima i u medicinskoj i u zdravstvenoj i tako dalje pomoći, onda već ti ljudi koji tamo dolaze, prosto oni bar međusobno na tom nekom sastavku koji imaju, bi oni trebali da se ophode s njima i da ne upotrebljavaju izraze koji su omalovažavajući. Razumete? Znači, ovo je potpuno realistično i to treba, neće taj film nikad biti odbačen zbog toga. Prošle godine smo imali film koji je Zoran, dokumentarnu emisiju koju je snimao jednom mladiću koji 45 godina nije izašao iz kuće. Je li tako? Čovek nije mladić. 38. Molim? 38. 38, izvinjavam se. Malo sam mu dodala godine. I ja kad sam pogledala taj film, isto mi se desilo kao s tim filmom iz Božnice, sam se ga sklonila, bez obzira što je Zolanov film, zato što sam mislila koja je poruka, neko 30 godina nije izašao iz kuće, pa da je 20 godina, neću još da preterujem, nije poenta u tome. Međutim, pošto mi je ostao onako u sećanju i kad sam razgovarala sa njim, i onda sam ga pitala, možeš još nešto da mi ispričaš? On kaže, ali ti shvataš da je u stvari film o njegovoj majici, je li tako? Jeste. A ja, kažem, ne, ja uopšte nisam, sad na konto onoga, ja se nisam uopšte toliko bazirala na priču o njegovoj majici, nego sam se bazirala na priču o njemu u shodu, zato što sam ja osoba sa invaliditetom i zato što sam psiholog i zato što sad sam pričala malo pre o osoba sa sela, znači pogrešila sam i bio je prošle godine film koji je se doticao te teme, ove osoba sa invaliditetom koje ne žive u gradovima. Film ima svoju edukativnu i tekako važnu ulogu. Niko tamo u tom filmu nije upotrebljavao izraze koji su bili adekvatni, ali on je bio potpuno okej. Prikazuje ženu koja je posle smrti muža, koja je ceo život bila neko ko je bio onako u senci svog muža i gde je cela porodica i celo okruženje u celo očekivalo posle njegove smrti da će mladić biti poslat u dom, a da će ona završiti kao otprilike raspuštenica koja će ići i ogovarati druge po selu. To se ošte nije desilo. Dečko je ostao u kući, on ne može zbog svog zdravstvenog stanja, što nije objašnjeno u toj emisiji, u tom dokumentarnom filmu, nije objašnjeno da on ima alergiju na sunce i svašta se tu nešto još proteklo, ali je žena bila gost ovde i učestvovala nam je na tribini. Mi smo dobili potpuno drugu sliku. Onda nije ona tamo i pokazivala sve kroz šta je prolazila u životu, ali je sjajno koliko ste vi realistično videli šta se u stvari dešava i šta okruženje. Intervjuisani su neki ljudi iz njenog okruženja koji su očekivali, a nismo to od nje očekivali, ili tako, da će i ne znam, čak i povećala proizvodnju svinja, na primjer, i govadi, i ne znam već šta je, i obrađuje njivu, i vozi traktor, i ko čuva tog mladića dok ona nije kod kuće, ko mu pomaže i tako dalje, i kako ona njemu čita, a mi imamo utisak da on ništa ne razume dok ona njemu čita. No, u svakom slučaju, vrlo interesantna priča i to je neće sigurno zbog toga zato što je nešto realistično. Naravno, mislim, malo igranih filmova koje tako nešto dotiču, ali kad ima jako malo. Evo, samo je isto... Meni je isto kao filolog koji prevodio su tako da nešto što sam primetila da se ljudi nekako hvataju za reči, mislim, jako je bitna pravila metodologija, ali u određenim slučajevima nekad možda je važnije sama poruka. Naravno. Gde, evo recimo, ne znam koliko ste pratili, ali Tarantina su razoreni zbog njegovih filmova zbog korišćenja reči nigger. Koga? Tarantina. Da. Puta kritikovali zbog korišćenja reči nigger i nazivali rasistom. Da. Ali u principu njegovi filmovi su zapravo baš rasno pozitivni, nisu uopšte se... Ali... Oni su sad. Ajde samo ovako da nekim reći. Me je zanimalo koji je taj neki utisak, gde je taj balans. Ja sam dobijala pitanja od svih volontera manje-više isto. Jer su volonterima posle i materijali o terminologiji. Onda su oni imali problem kad prevode da baš ne koristi termin bogar, invalid, ali vi ste nama poslali da treba da koristimo osoba s invaliditetom. I sad su onda bili, ja sam napisao, rečeno, ali mi to hoće da kažem, što je ono i jučerašnje predstavi. Ovdje ne realna je situacija, da ne ima takav odnos i da ovdje ne uhvatimo ova dva invalida, to je okej, tako i prevesti. Ali to su obično igrane forme i obično takvi filmovi imaju neku drugu poruku. Da uprkos tome što imamo ovamo neku negativnu ovamo ima nešto pozitivno.
Tako da uvek opet se vraćamo na početak poruka filma. Nije na terminologija, ali terminologija u smislu ako ja govorim, ako ja kao predstavnik Centra za socijalni rad, onda bi trebalo ili ako sam ja neko ko pravi film pa imam onaj tekst u oku, bez obzira što neko govori o sebi kao bolesnom, ja imam tu odgovornost da govorim i socijalnog modela i o toj osobi, a o osobi sa invaliditetom. Vi ste se javili, vi ste se javili i Zoran se javio pa kad se vratio. Dobro, sad posle kad sam se ja javio sam imao jednu drugu inspiraciju, a sad već malo možda depasiram. Naime, kad govorite kako koristiti termin u određenoj situaciji, naprosto svi mi psujemo. Ali nećete te psovke staviti u nekom akademskom krugu, na nekom okruglom stolu ili negdje na nekih novinama. A u filmu ćete staviti. U umjetničkom dijelu njih ćete staviti. To je takozvani žargon koji se upotreblja u različite svrhe. I ako hoćete da prikažete neku osobu, recimo, koja je van konteksta, ta osoba, idem da uhvatim ona dva invalida. Da li ta je osoba prikazana tako kako se želi prikazati, kao neki negativni lik, onda je sasvim logično da se to tako i kaže. Ako je to neki službenik, onda koji treba drugačije da se izražava, onda tu treba negdje odluči podtekst da se vidi taj autor koji pravi tako nešto, da je to stvari negativan lik koji se izražava onako kako ne treba. To je otprilike ono što je Tanja govorila, da službenici u tom filmu ne mogu da govore socijalni radnici takvu terminologiju. Ali oni koji govore među sebe, je sasvim okej, to je žalno. Zorane, hoćete da dodate Pa evo, nešto? sad možda mala digresija, ali to je to. Uglavnom, evo, pričat ću, radio sam jedan dokumentarni film, osoba s oštećenjem sluha, ova Mučibabić, ona je osvojila bronzanu medalju u Pekingu na paraolimpijskim. Sad se to emituje, verovatno da je neko pritego iz Evropske unije, pa se prikazuje, jel? Ja ne znam o čemu se radi, ali znam da je to bila tabu tema. Šta je bilo tabu tema, nisam čula? Ruke slabe, isto je učestvovao kasnije. To je bilo onda u Pekingu, to je bilo pre 8 godina. Olimpijada. I radi se o tome što, a ne radi se o problematici pre svega o gestovnom jeziku. I sad ja napravim tu emisiju, da više kažem, a ne film, i onda dolazi odgovorni urednici kao, pa nije pokriveno, znate šta misle, pokriveno slikom. Uopšte, prosto nisam mogao da verujem da oni ne shvataju da tu treba i onaj gestovni govor da se prikaže i da to ja ne mogu da pokrijem slikom. I ja sam se susreo, upadam u zamku, ja kažem, pa dobro, jer ti gledaš taj film? Kako ti gledaš? Kojim mu očima? Ne mogu da, nisam teo ni da im dam objašnjenje, da me razumete? Jednostavno, šta ja imam da pričam s takvim ljudima? Kome više da objašnjavam? Ali pazite, to su ljudi koji odlučuju. Odlučuju šta će da se radi, znači odlučuju koja emisija će da se snima. Oni, na primjer, da nije neko tako jak, tako, kao ja, demorališe se i neće više da radi takvu temu. Onda pod 2, može da mu zabrane, da ispadne da je nesposoban, da ne zna da radi taj posao, da nije... A pazite o čemu se radi. Znači, jednostavno ne shvatate da u kadru mora da bude i gestov prevodilac. Kao što sad imamo ovde Total. Imamo sad Total zbog gestovnog prevodioca. Siniša se javio. Treba biti jako oprezan kod te terminologije, tu dolazu do one famozne političke korektnosti. Umetnici su ljudi koji vole da krši norme, ti mu kažeš ovako namerno to prekrši, ja ću sad pojda kako to da niste dobro super najprej kad te ljudi namerno ne puštim da
film koji politički nekorektno, jako takav granice, razumete, šta hoće da kaže da to ne postaje neki, kako se kaže, balans koji će biti umeđu izazov da kreše, razumete, šta hoće da kaže, da će biti jako pažljiv, da je ta mera terminologija da ne ugrozimo slobodu umetnika. Da li iz publike ima još nekih konkretnih primjera nekog filma koji biste izdvojili, da vam se dopao ili da vam se nije dopao, nevezano za festival? Ja bih te još nešto na kraju. Da. Pa ja kad bi to vidio, zato je možda neka druga tema. Da osoba s invaliditetom, ako se pravi film o njoj, bude jako strašna šta je film, da učestvuje u procesu, da to ostane jako dobro što postoji radionica ove filmike, da to ne bude kao samo neko napravio film osoba s invaliditetom prikaza na festivalu i tu smo stali. Naša osoba po meni bi trebalo da bude potpuno svesna procesa. Ne znam da sam upravo, da li ste me... Ali ja sam te razumela, naravno. Mislim da ne bude to kao neko bi treba film da ispita naće osobu s invaliditetom, pogledati film Ja i Ćao. Ja sam i to imao prilike da vidim, tako da to jako bitno terati odličite neki unutrašnji pristup kada osoba s invaliditetom svesna procesa stvaranja filma. Dobro, vreme nam polako ističe. Još, ja bih dodala jedan film, da preporučim. Pa to sam sad htjela prvo da pitam publiku, pa vas. Da, i za važi, kraj. važi, Da li okej. publika nešto, ima neki film da se seća, da izdvoji? Ne možete da se setite, Jedan od prvih koji sam gledao je Povratak ratnika. Ono u početku jeste me fascinirao, ali ima nekih elemenata koji mi se nisu svidjeli u njemu, jer jeste on jednu temu vrlo značajno. Tretira osobe sa paraplegijom, to nijesu osobe sa nekim kontinuiranim životom, nego životom sa prekidom. I mislim da je dosta dobro prikazao taj. Ko je tu glavni glumac? John Voight. Povratak ratnika, nešto se ne sjeća. Film o američkom vojniku u Vijetnamu koji je bio. Jel 7. juli isto, o mladiću koji se vraća, Tom Cruise glumi. Da. još je neko iz publike hteo ili sam ja pogrešna? Dosta smo se bazirali, ja se izvinjam, samo ja da kažem, dosta smo se bazirali na igranu strukturu. To je pristupačnije. Pa da, ali treba da imamo u vidu tu dokumentarnu. Ali to možda nekom još drugom prilikom. Mogli bi dokumentarni film. Nažalost, jedna tribina od sat i po vremena je poprilično malo vremena da se baš o svemu razgovara. Pola mojih pitanja ostalo. Ajde ovako samo za kraj da počnemo od Tanje, da možda preporučite neki film, može i sa festivala ili igrani. Šta mislite da je onako dobar? Pa sa festivalom bi ja preporučila sve filmove da se gledaju definitivno. Svaki ima svoju ulogu i svaki ima nešto možemo da vidimo novo i korisno da naučimo. Ja se nadam da ćete vi biti ovih dana što ćete dolaziti da gledate. A sutra? Sutra je bilo još interesantnije da ostanete. Šalim se sad, svaki dan je okej. Ja imam jedan film koji bih preporučila, koji je igran i koji sam prošle godine gledala u okviru filmova na TV Vojvodini, to Zoran mu kažem, igrani, francuski, zove se Ljubav. Vrlo komplikovan naziv, svi ćete zapamtiti, sigurna sam,
Reč je o ženi sa invaliditetom koja, ja mislim da je moždani udar u pitanju, da ona ne uspeva da se rehabilituje, vraća se kući i kako provodi svoje vreme sa svojim mužem. Vrlo jedan kvalitetno, umetnički dobro odrađen film, s moje tačke gledanja. Siniša? Pojavio se i meni uskos, što sam pričao. Mada je film težak u svedu, strašnu poruku, ali se natiče invaliditeta nekog. Milesa? Ja sam prije gledala, mislim da je to hinemanija. Nešto familija imam zapisano možda čak i u telefonu. Radi se o devojčici, ona ima ume roditelja potpuno i ona u školi otkriva da ima talent za pevanje i hoće da se prijavi da ide u neku školu, a pritom porodica očekuje od nje da ona njima bude podrška pošto ona ujedno i prevodilac. I mislim da je jako dobro obrađena ta tema ove ponekad na djeci. Tu temu šta djeca imaju roditelje osobe s invaliditetom i kada djeca vrlo rano postaju podrška osobama, svojim roditeljima osobama s invaliditetom i ako tu djece ima teškoću da balansira između svojih nekih želja da ode i da uradi nešto, a ujedno i da bude deo te porodice, da bude podrška toj porodici. Meni je to fenomenalan film. Zorane, vi imate neki pozitivan, negativan? Evo, ja ću samo da kažem nešto. Sam mislio da ne kažem što se tiče festivala ovogodišnjeg, da su preovladali igrana struktura. Jako je malo dokumentarnih filmova pristiglo, toliko, 200, 300, koliko, više i ne znam, filmova. Ja sam od onih koji zastupaju ovu vrstu filma da bude dokumentarno, pre svega, dokumentarni film koji može da ima elemente igrane strukture. To i postoji u toj kinematografiji, da svaki dokumentarni film teži da bude igrani i igrani da bude dokumentarni. Ovde, ovi pristigli filmovi uglavnom su bili čisto igrani filmovi. Većina su prevladali. Ja, kažem, najviše cenim to da bude dokumentar koji teži igranoj strukturi. Međutim, to je opet rizik o ovome kome sam pričao ranije. Jer kad se mešaju žanrovi, opet to ne mogu da prepoznaju ti koji odlučuju, urednici i tako dalje, ne znaju kako da, nemaju stav prema tome, jer nije žanrovski podela zvanična, znači postoji dokumentarno igrani, znači ne postoji ni u kinematografiji, još nije to definisano kako treba. Samo tako pojedinačno mi sinajasti počinjemo da to uvodimo, da to postane zvanični termin, opet terminologija. Stalno se vraćamo na tu terminologiju. I to dok se ne uradi neki naučni rad, tako će trajati. Kao i sve. Hvala. Da li neko iz publike nešto ima da komentariše, doda za kraj? Niko? Možda je interesantno to što, Marijana, na portalu o invalidnosti postoje spisak filmova, ali tako? 2 teksta koja su na tu temu. To nisu baš tekstovi, nego prosto neka evidencija. Pa dobro, filmova koji se... Pa to je možda značajno, ako Jeste možeš da značajno. kažeš više o tome. To možete ga naći na našem portalu sportoinvalidnosti.net, gde će inače biti prilazi o izvršavanju ovdje, tako da možete da pratite. Eto, znači pravac na internet da vidite šta sve možete da gledate, a danas od 5 možete da gledate filmove na našem festivalu, posle su diskusije, od 5 gledate filmove i u petak, subotu i nedelju. Sutra je tribina isto u 11 sati, osobe sa invaliditetom i seksualnost. Pozivamo vas da dođete i tada. Gost nam je Ervin Haljukić, koji je inače glumac
To je jedna tema, žao mi je što to nismo stigli da govorimo o glumcima, pravim glumcima, da li treba da igra koji je glumac bez invaliditeta ili glumac koji je osoba sa invaliditetom, on je zaista glumac. Snježana Jolić, nju ste verovatno čuli iz medija, ona je onako bila jako interesantna jer je pričala o seksualnosti, i Svjetlana, podsjetim me, Timotić iz Kruga Vojvodine, ona će predstaviti istraživanje na temu seksualnosti žena sa motornim invaliditetom. Mislim da će biti jako zanimljivo i generalno sutrašnji filmski dan je posvećen filmovi su o seksualnosti, partnerskim vezama, raznim ljubavima. Hvala vam što ste došli i nadam se da se družimo i ovih dana.